Joni Wow hatou mensagem né quando sai bainaca e a programa bainaca especial televisão Timor Post. Segunda-feira, lorong walu fulang abril tinan rihunrua no lore singhat e habe bora dili. Tirmai acompanha mensagem completo Husu Joni Wow. Jadi mau katomi para Sira si samalu Joven dari Timor nabi ani nabi mau Sira akau respita buat apa ini ada buat Sira ini tambah Hamonu kita pilih sendiri jadi Hamonu kare buka masa hadir ini tidak tak malu kita menjaga topal be sehingga kapal berpesa. Listrik serumos dosan lemos sana. Jadi dia kamu tuh hamil foto aku nanti kalau kita bawa kita agora how can say that experience saya dulu. Agora tahu hal kan bawa ini. Agora nyari. Gimana dulu ya komisan sebelumnya ini harus dominan sa merkado. Ini sa uni iya fitur mai kita sa iban ni banyak kawai yang mereka. Jadi Joven bahang magdo sila kita sweating ba buka moris day hadin tin moris bawo tama ang sao bamay piliw sa nagkakakin na ba kita cuma kumpulan kung sa Sira babis ko ini orang ini anda tidak nanti di kumpulan terus berarah ke bangsa ini dia itu nak terus saya normal ini dari itu ini normal kan ini serviço. Reportagem Vai Magno Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha hane botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.